थमजरे ISTV न्यूज़ में ताबिर बापुनो पो तराम नोक्सरे हुजाहान बता मुरुबे पाउ लोबिसे मियाम की थाजबा मांगन दनबा अकन बथबक लौकतुना टूरिज्म फेस्टिवल ममांगदा संजेंथोंग साबा लोइसलगनि हायना वर्क्स मिनिस्टर ना फोंदोखरे हुजु पाउ संदोनो पिजरे वर्क्स डिपार्टमेंट की मखादा सिंप्लेक्स कंपनी ना वर्क्स एजेंसी ओइदुना नौना सारिबा संजेंथोंग से लाक्लिबा टूरिज्म फेस्टिवल ममांगदा लोइसलगनि हायना चीफ मिनिस्टर ना पाउमी सिंगदा ममांगदा फोंदोखरबा मतुंगदा अमुक हन्ना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना मियाम की थाजबा मांगन दना संजेंथोंग से टूरिज्म फेस्टिवल ममांगदा लोइसलगनि हाइख्रे हिरामसिदा रिपोर्ट मा वाफम से ISTV न्यूज़ की टीम का वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर के.एस. रतन कुमार का अखनना उनबा मदा महाकना फोंदोखिबने थोंग असि मतम चानबा मवंगदा चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह की अकनब इंस्ट्रक्शन मतुइना लाक्लिबा संगाई फेस्टिवल ममांगदा लोइनना बपांदम थमले मिनिस्टर डॉक्टर के.एस. रतन कुमार ना मखाताना फोंदोखिबदा मियामदा थोंग असि सारिंगे मनुंगददी खुदुंग चादब खरम मकै थेंगरबसु मियाम की याइफनबनि खनबियु फोंदोखि लुपा करोड़ 30 हेना चंग सागदुरबा थोंग असि चाद मरफुदी सुपर स्ट्रक्चर ने थबक असि गिदमक सिंप्लेक्स कंपनी ना एजेंसी ओइरे अदुगा साद कुन्ना पाइल पोस्ट फूदना पिलर निफु मरी युंगदबने हौजिक सॉइल टेस्टिंग लोइदुना पाइलिंग मेचिन अमा सीजनदुना अहिंग नुंगतिल खाक्तना थबक सूरी अतोप पाइलिंग मेचिन अमसु अथुब मतमदा पुरकलगने मेचिन अनि असि सीजनदुना अहिंग नुंगतिल खाक्तना थबक सुगनी लोइना था अनि की मनुंगदा पाइल पोस्ट फूबा लोइदुना अगस्त सितंबर फाउगी मनुंगददी पिलर युंगबा पुरा लोइरगनी हाइकी अदुगा सुपर स्ट्रक्चर की पोलम सिंग असिदी अयामना रेडीमेड ओइबना मपांदगी चेलगा फिट तगदबनी सुपर स्ट्रक्चर की थबक असिना सुपनगी था अमगी मनुंगदा लोइगिनी हाइनसु सिंप्लेक्स कंपनी की मरी लेनबा ऑथोरिटी सिंगना वर्क्स मिनिस्टर दा खंगलकले हाइनसु फोंदोखि मसी सुंसोय सोइदना संगाई फेस्टिवल ममांगददी लोइगिनी हाइबा थाजबा दुसु अमुकन्ना मिनिस्टर ना फोंदोखि अदुगदि अनि पारगा तौरकदो पाजि फुरकदोइने अदुना अखोइना पाबसि बाय अगस्त सेप्टेम्बर स्वाइददी अखोइ मागी पाइल फुबा पिलर की करगी अपार्टमेंट से मसिमल लुसलने निकले अदुगा वंस मधुगी असेंबल तो बुदुदी 1 मंथ नमनी है मैं केनो ना अदुना एम कंफर्टेबल होइना अखोइ केनो लई है तारे अदुना बिफोर संगाई फेस्टिवल दी ऑनरेबल सेम ना जो हाइबदो अदो अखोइ कन्ना मोइ 24 आवर न्यूज सुरिसे नाकल अमरोमदा ISTV न्यूज़ ना हंगबो वहंगी पाकुम पिरदुना वर्क्स मिनिस्टर डॉक्टर रतन कुमार ना इम्फाल रिंग रोड अमा अतुब मतमदा सेमनन बहोनरिबसी लुपा करोड़ 440 रोम चंगना सेमगतकदोरिबनी हौजिक सॉइल टेस्टिंग सर्वे वर्क अमदी एजेंसी खनबगी थबक पुरा लोरे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डोनर ना थबक असि पैकननबा सादा मरफुद्रा पिगनी अदुगा चादा तराना स्टेट शेयर नि हाइकी थेंगलबदा चही असि दिसंबर फाउगी मनुंगदा संगदब सेंफम सिंह अदुगी सैंक्शन तरोक लगनी हाइबगी वाफमसु डॉक्टर के.एस. रतन कुमार ना फोंदोकी सन डेवलपमेंट बैंक ना फंडिंग तो गदोबने अदुगा मसी 90% अखोइगी एम डोनर रा मोइना पिगदोबने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना हाइतारे अखोइगी 10% अखोइगी स्टेट शेयर होगदोबने अदु मसी हुजिक याम यामना अखोइ संजली अखोइ मसीगी सर्वे कंसल्टेंसी स्टेज लोइरे अदु मसीगी DPR अखोइ सबमिट तोगरे अखोइ बाय डिसेंबर स्वाइजगा अखोइ सैंक्शन तोकदरायगा अदुगी अखोइ एक्सपेक्ट तो ISTV पाउगिदमक एन रंजन अमदी नाउरेबम फिलिप्स संजेंथोंग इम्फाल ट्रैफिक पुलिस ना नियम लाना थबक सथरे हाइना पेंदब फोंदोक्तुना जॉइंट टिडिम रोड बस ओनर्स एसोसिएशन की पैसेंजर बस सिंगना ngasi महारानी थोंग अहनब मथक्ता बस का खामजिंदुना खोंजंग चंगसनख्रे थौदो सि ngasi पुंग 12 मिनिट 30 ताब मतमद थोखिबनी एसोसिएशन की टाइमकीपर ओइबा ओ इनोवना ISTV न्यूज़ ता फोंदोरकपदा निंथौखोंग मोइरांग बिष्णुपुर वांगोई कुंबी अमसुंग थांगसेनबा पैसेंजर बस सिंग असि वांगबम लकाइदा पार्किंग तौबनी बस सिंग असिना वांगबम लकाइदा पार्किंग तौरबसु ट्रैफिक पुलिस की मियोई सिंगना टाटा मैजिक विंगर मदी ऑटो रिक्शा सिंगदा अरानबा मओंगदा महारानी थोंग अहनब मथक्ता खामंदुना पैसेंजर सिंग मफम अदुदगी तोंगनखिबना मरम ओइदुना बस सिंगदा पैसेंजर निंगथि निंगाइना तोंगद्रे असिगुंबा ट्रैफिक पुलिस ना नियम की वांगमदा थबक सथरकपा सिदगी एसोसिएशन ना पेंदबा का लोइनना बस सिंग असि थोंग मथक्ता खामजिंदुना खोंजंग चंगसिनमनी हाइखे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दा हौखिबा सोमदा बिसांग सेदा सही क्या ममांगदगी कोनो फमसिदा पार्किंग हम पीना भाईजबदा कोई पार्किंग से हौजिक वह लकाई सिलेरबा एरिया से कोई बस अनी थाबगी परमिशन पीरे थादने खोज सुमायना मतम सांग सांग सिन लागे अदु मथद डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट की मखाद कोई केस के आम तौरगा कोई गाड़ी मसा म्याम थाजी लगे मसिना कोई ngasi मणिपुर दा लेरिबा पैसेंजर पूरा चलिबा गाड़ी असौब सिंगसिदा पैसेंजर फंगतबा अदु दिसु मथद लंदी से यामना चिरलपा अदु ट्रैफिक की वॉल्यूम से साहलपा ट्रैफिक से कंट्रोल नमतबा अदु मसी हेल्पर होना लेरिबा बीडीएफ अमदी पुलिस पर्सनल के आमना मसिदा फोंग पैसा लौरगा गाड़ी मसा मसु म्याम थोन तसिदा थानने ngasi कोई याम तौबा अकाय डिस्टर्बेंस पीरेबा मसि
masida Manipur ki lairiba transport department ki makok thongba phamnai ba sing commissioner minister sing na kari thawai dana sundra lai se mase khoi yam pen dai dana se khoi tawse pungtang ase sanghin jabani Amaronda Imphal gi akoibada ahi nungthil khaidana duty tawriba BDF personnel kharana maram chadna lambida lakpa gari kya khamduna paisa lobgi thabak chathare makok thongba official singna mieng sangbina ba mi kya na mari leina ba singi pukning singsalukli All Manipur Working Journalists Union ki member oiriba e pau ki thabak torba mioi singna ana ayek thorokpa matamda Lamphel Combine Ketel da leiba Soba Hospital and Assisted Reproductive Center da layangba matamda sada kun lemna hospital na putokani haikibadu thabak to ontopa hokre paukse amada thabak torba mioi amagi loina bi operation tawduna angang unabada hospital asina sada kun lemna mating pangkhre paumi nupi amasung IEY treatment tawda mating pikre hari Amaronda hospital asina paumi singi damakta khalaga thabak paikhalakpada All Manipur Working Journalists Union ki president na thagatpa amadi nungaiba phongdorokli Andro Kendra ki MLA T Sam Kumar na Trinamool Congress Manipur State ki president munabagi lamda yawba leite haina Andro Kendra Development Committee ki General Secretary Abungsa Konthojomna paumi singna phongdokre Andro Kendra ki MLA Sam Kumar di hauzik ma ki mama nabadagi mayumda lengdana lei hai kaman gi yathang aiduna mapalamda lei haibasi aranba thabakni Kendra ki miyam gi thabak tawdun leiriba MLA na president munabagi lamda yawba leite haike hauji masagi hadaki haugiba Lok Sabha ki election head loibadagi masagi yumgi ima anaba yawbadagi aduga asikakta sunatna itham moirang pren tumu khongi walhoriba development ka tawnanubagi damakta mahak ad lengdana lei adugu mahak MLA da maran chire heraga mahana Delhi da Kolkata da leiraga president munnabagi lan yawe habasi tasena mak yaninde tasena akoi president Shekimna Taja Vidragasu, Home Department, Hangbiraga, Mark additional Laura Laudabra, Mark Mayum the Labor Labra Habasu, Pau Lovio, Aduna, Tashena had Livagam Tibani, Mahak MLA Masamako, Hose, Kolkata, the High Kamalgi Music, Unare Herga, President, Oinenogi, Taurang Tauri, Trinamool Congresski, Morueva leader Kraga, learn a high Wapumase, Tashena, the Blue Nation Andro Kennedy, General Secretary Moena. Kanninda tawi yani do phongdoi masim matungda amon highway dana nabge damakta ISTV amadi press media singi khotangda hanana haije Sarkar ki tuan ba school library singda yenthokna ba education S department na mamangda hana amukta lekhidriba Manipur lyric sing legedori Tawayawba aibi supplier amasung publisher singna department asigi website www.manipureducation.gov.in dagi drakas form loktholaga laklibetang kuntra fawgi manungda lyric coffee ahum ga pisilakna ba education SK director na khanglakli lyric sing adu lisingani taramathoi gi jun kuntra gi matungda number oigedabani hari Sagolban Kendra ki manung da pakhaliba sakwat thorangi thabak thorom sing local MLA RK imona yengchinkre khongsat ki manung sena moyang layuk masin bapada Imphal jiri lambi gi nambul turel da saliba retaining wall gi fibam yengchinbuga loina atuba matam da thabak loisina ba MLA na thabak suriba sing da pautak peki Kakulong da sagaliba matholohum leigedaba balwadi kaisampat mutum lerak amasung mayai koibi da sagaliba community hall gi problem yengsin ki teramudon lerak amadi sagolbal bijoy govinda da sahi kai mamang dagi toti sing thagwa phangna lerak padu nauna pipe tingduna pinana ba thawang faikhatli ba adu yengsin ki tarang adu gi matang da teramudon gi RK Surchandra ko ba myoy amana toti gi sing phanglagani khanbada nungai ba poi phangdokhe अभी ऑनरेबल MLA हौजी उबीबा RK इमोर ना पाइबिर पदगी ngasi mamang da amukta phawa अभी लोकाबुल दकाई चांग पदगी ना अबु दोलेरा बियम द phawa से छुट्टी पाए हम पौली माना MLA व पदगी हौजी सिंग या वाबदो लेरोय खजरे मरमदी छुट्टी पाइप लाइन दो हौजी सादरगा फिट तौबा हौरे है अनमरा ऑलरेडी लोय लोसले adagi amana akoigi leido amudo seva committee ki office kam maibilosang asiju hogi MLA na sabi budagi MLA ki local area development fund gi sabi budagi hogi leido phigum asi already loi losele MLA RK Imona khongsat asigi matangda wafam kya su phongdorke police station mani almost more than 2,500-600 voters leibo jagani adum si sing subam khangtaba jagoy to adum si mayam gi aina su selai ba ko ni la kai sida masi
yam kan no khona mina ga khona chan dana music kan to ho re adu secondly khoi national highway khoi suburbancy national highway 53 ziri lambi haidna masida laibani na main oina khoi asigi nambu na pan marang ge ki ma pa se si lo shen da bana lambi su lo shen mangam da ba aduna handaki SP program the last SP program the khara hapaga masi ya badi lo shen la ya du kitang su portion khara ma watli masi handaki chahi program the hapaga music dum thabakti continue tok thadora bani aduga makha sathana masi lambi pak thok pada mahaki haigat la koi music lai ba kolas thada ba jaga myam si national highway si lambi koi kan chindana kan to duna problem thok tuna chakti anana bagi sumba program khara su ji paikhan ngani Nagaland ki Chief Minister Nephew Oda Manipur gi ngaukhai thugaina baso sinafam thokte ma kanano haibasi Manipur miyam na mayek sengna khangnar ba wafam ni haina People Action for National Democratic Movement pandamna thadrokpa cherolamana khanglali Board of Secondary Education Manipur gi hana chairman oramba T Tomba madi board ki hana secretary oramba N Kunjamohon na lekhidabada board ki staff singna awabu phongdokpagi mifam mama pangthokre haina board ki chairman Danakumar na thadrokpa cherolamana khanglali Bisnupur District Police Commando na ngarang nambol foizing makhaleka de thibom gi tabak sathabada RPF PLG khundra fomongbi indu kobi sei humpunito surbi nupm fare hari amoramda district asik police commando kangbu amana moirang college meya de thibom gi tabak sathabada KSP lamnan bakhuman gi oinam Kuladhaja sei kumanga apokpa jilangamba kaibi singmai bamon lekai digi mioisi fare mabu wahong pong sathabada morangi mafam kya digi paisa khongat pa mioini haiba khangle haina police ki piaron thadrokpa cherolamana khangli Singapore da leba Lifat School gi mahiru singna class 10 gi parikha da 10 position faw gi manung da yaw labadi makha lairik tamthabada sangba admission fee amadi darkar leba sing ayamba saruk puthokani haina health minister Funjatang Tonsinna ngasi Singapore paite bank da leba prayer hall da pangthokpa mahiru singbu polling thawat gi thom da haikre school asina class 10 gi parikha da mahiru yankhai manga parikha thabada mahiru yankhai humdoi mai pawla pabu minister na thagat pa phongdo pagal loina manamathum sing yanthokhe Those who pass all take question which is the 10th top will be free for whatever reason you may say. I also want to acknowledge and thank the principal, dean, and teachers and staff for their hard work. As a result, we have seen a good result from the student. All the parents support also required, and I appreciate all the parents of this defense and also who always supported for all of this in this school. Loisalakpada ngasi muru pau amukan pijri Miam gi thajaba mangan danaba akan batabak lokatuna tourism festival mamangda sanjen thong sabal loisalagani haina wax minister na phone dokre ISTV news me tabiru basingbo aroi boina kharamjare